Hayırlı kеш, dostlar, tuganlarım. Bu sözlerini pek yaş kabatlayım. Hayırlı bulsun diyen sözden yumartırak sözler doğalım. Dürüstten de bir hayırlı bulsa, işleri de bula hayırlı. Matur hayırlı kişiler dilep, bölüşüler büyük köp kalemle. En birinci üzüm selam birsen, tanış kişiler dilep kol sussan, şulara da yakın dostlarının hal ahvalin sıraştırıp ussan, kişileri de matur bula indi. Көңелләр дә була канәгать, бер-береңнең хәлен сораганда, дус туганнарга да сәлам әйт. Хәерле кич минем якыннарым. Матур үтсен, дуслар, кичегез. Мәңгегә дә онытылмаслык булсын. Бер-беребезгә дуслык хисебез. Автор Гөлнур Галимова.